Prije nekoliko dana u separatističkoj gruzijskoj regiji Abhaziji su izbili veliki protesti građana i opozicije zbog potpisanog sporazuma između ove samoproglašene republike i Rusije o realizaciji investicionih projekata ruskih pravnih lica na teritoriji Abhazije. Prema navedenom sporazumu, ruski investitori bi bili oslobođeni carina na uvezeni građevinski materijal i opremu na 8 godina, kao i poreza na imovinu i dobit preduzeća, dok bi stopa PDV-a za investitore iznosila samo 5%, odnosno pola od uobičajene stope i mnoge druge povlastice. Opozicija i demonstranti tvrde da bi to uništilo lokalna preduzeća i privrednike, koja jednostavno ne mogu da se takmiče sa ruskim preduzećima po takvim uslovima i da to predstavlja prijetnju po sigurnost Abhazije. Sve je kulminiralo time što su demonstranti provalili u zgradu parlamenta, a nakon dugih pregovora rezultat je bio podnošenje ostavki predsjednika ove regije Aslana Bžanije. Ovi događaji su ponovo podsjetili svjetsku javnost na nestabilni region Kavkaza, a u ovom videu ćemo govoriti o tome šta se zaista dešava i šta se kroz historiju dešavalo u Gruziji i njenim separatističkim republikama i regijama. Gruzija, ili kako je domaće stanovništvo zove Sakartvelo, je država u Južnom Kavkazu, okružena Crnim morem na zapadu, Rusijom na sjeveru i sjeveroistoku, Turskom na jugozapadu, Armenijom na jugu i Azerbejdžanom na jugoistoku. Naziv Gruzija ili Đorđija vjerovatno potiče od perzijske riječi Gurg, odnosno Gorgan, što znači vuk, odnosno zemlja vukova, dok domaći naziv Sakartvelo znači zemlja Kartvela, stanovnika središnje historijske gruzijske regije Kartlije, odnosno Iberije. Gruzija pokriva površinu od 69.700 kvadratnih kilometara i ima oko 3,7 miliona stanovnika, od kojih više od trećine živi u glavnom i najvećem gradu Tbilisiju. Gruzijci, koji su starosjedilački narod Južnog Kavkaza, čine oko 86% populacije ove zemlje, dok ostatak čine Azerbejdžanci, Armeni, Abhazi, Oseti, Rusi, Asirci, Grci, Jevreji, Kisti, Ukrajinci, Jezidi i drugi. Službeni jezik zemlje je gruzijski, a abhazski ima službeni status u Republici Abhaziji. 83,4% stanovništva su pravoslavci, a većina njih se pridržava nacionalne gruzijske pravoslavne crkve, koja je jedna od najstarijih kršćanskih crkava na svijetu. Vjerske manjine u Gruziji uključuju muslimane 10,7%, armenske kršćane 2,9% i rimokatolike 0,5%. Gruzija je administrativno podijeljena na 9 regija i jednu regiju glavnog grada i 2 autonomne republike, Adžariju i Abhaziju. Adžarija ima oko 435.000 stanovnika, a njen glavni grad je Batumi, koji je ujedno i drugi najnaseljeniji grad u Gruziji. 96% stanovništva Adžarije čine Gruzijci sa velikim postotkom etničkih Gruzijaca muslimana, oko 40%, dok pravoslavci čine oko 54,5% populacije. Abhazija ima oko 245.000 stanovnika, a njen glavni grad je Suhumi. Iako je stanovništvo ove republike vrlo raznoliko, struktura se nakon ratova 1990-ih znatno promijenila. Etnički Abhazi, koji čine više od 50% populacije Abhazije, su starosjedilački narod sjeverozapadnog Kavkaza i etnički su veoma bliski sa Čerkezima. Abhazi nisu etnički srodni s Gruzijcima, niti govore sličnim jezicima. Abhazi su uglavnom pravoslavci i muslimani, ali su domorodačka politeistička vjerovanja oduvijek bila snažno prisutna. Abhazija je nakon građanskog rata proglasila nezavisnost od Gruzije 1992. godine. Uz Abhaziju nezavisnost od Gruzije 1991. proglasila je i Južna Osetija, ali ona nema status autonomne republike niti zasebne regije. Južna Osetija se uglavnom nalazi na području Šida, odnosno unutrašnje Kartlije, i u Gruziji je zvanično poznata kao regija Cinvali, jer se smatra da naziv Južna Osetija implicira političke veze sa Ruskom republikom Sjevernom Osetijom. Danas Južna Osetija ima oko 56.500 stanovnika, a njen glavni i najveći grad je Cinvali. 90% stanovništva Južne Osetije čine Oseti ili Alani, iranska narodna grupa koja se naselila u regiji vjerovatno oko 8. vijeka. Iako su Oseti uglavnom pravoslavci, također postoji značajan broj Oseta muslimana i Oseta sljedbenika asijanizma, odnosno uazdina,
osetske etničke, narodne i politeističke religije za koju oni vjeruju da je nastavak drevne skitske religije. Oko 30% Oseta u sjevernoj i južnoj Osetiji danas su sljedbenici i praktikanti asijanizma. Na području današnje Gruzije ljudi su živjeli još prije 1,8 miliona godina i tu se nalaze jedna od najstarijih mjesta proizvodnje vina, rudarstva zlata i tekstila. U klasičnom periodu došlo je do uspona brojnih gruzijskih država, uključujući Kolhidu u zapadnoj Gruziji i Iberiju u istočnoj Gruziji. 337. godine kralj Mirjan III. Je usvojio kršćanstvo kao državnu religiju Iberije, odnosno Kartlije, a u 5. vijeku kralj Vahtang I. Gorgosali je proširio Iberiju do njenog najvećeg historijskog opsega. Bizantijsko carstvo je uspjelo uspostaviti kontrolu nad gruzijskim teritorijama do kraja 6. vijeka, a 645. Arapi su napali jugoistočnu Gruziju, započinjući tako period muslimanske dominacije u regiji. Zapadna Gruzija je uglavnom ostala bizantijski protektorat. Nedostatak centralne vlade u Gruziji omogućio je uspon dinastije Bagrationi početkom 9. vijeka. U zapadnoj Gruziji kraljevina Abhazija je iskoristila slabljenje Bizantije, ujedinila različita plemena i postala jedna od najmoćnijih država na Kavkazu u 8. stoljeću. Međutim, dinastički sukobi su na kraju oslabili Abhaziju u drugoj polovini 10. vijeka, a Bagrat III., nasljednik dinastije Bagrationi, sukcesivno je postao kralj Abhazije 978. godine, a zatim princ Tauklarđetije 1000. godine i kralj Iberije 1008. godine, što mu je omogućilo da ujedini većinu gruzijskih feudalnih država i bude krunisan za prvog kralja Gruzije 1010. godine. Tako je nastala Kraljevina Gruzija. Tokom većeg dijela 11. vijeka Gruzijsko kraljevstvo je doživljavalo geopolitičke i unutrašnje poteškoće, a osim Gruzijaca ovdje su bile prisutne i druge etničke i jezičke grupe poput Abhaza i Oseta, koje su odigrale integralnu ulogu u politici i kulturi srednjovjekovne Gruzije. Kraljevina Gruzija je uspjela da se održi protiv moćnih carstava tog vremena, dominirala je većim dijelom Kavkaza i dostigla svoj vrhunac u 12. i ranom 13. stoljeću za vrijeme vladavine Davida IV. I njegove praunuke Tamar. Dalji razvoj i napredak Kraljevine Gruzije je zaustavljeno nakon što je Tbilisi zauzeo i uništio vođa dinastije Horezma Džalal al-Din Mangburni 1226. godine, nakon čega su uslijedile razorne invazije Mongola. Nakon mongolskog osvajanja ovog područja, Gruzija je bila izložena dugom periodu razaranja i podčinjavanja. Mongole je protjerao Georgij V. Briljantni, poznat po ponovnom ujedinjenju istočne i zapadne Gruzije i vraćanju prethodne snage zemlje. Nakon njegove smrti, lokalni vladari su se borili za nezavisnost od centralne gruzijske vladavine, a to je, zajedno sa kasnim invazijama drugih sila, poput tursko-mongolskog osvajača Timura, dovelo do potpunog raspada Gruzijskog kraljevstva krajem 15. vijeka. Male države nasljednice kraljevstva su, počevši od 16. vijeka, pale pod uticaj dvije muslimanske sile, Osmanlija koji su dominirali zapadnim regijama duž Crnog mora i perzijskih dinastija koje su dominirale istočnim dijelovima. To je potaklo lokalne gruzijske vladare da traže bliže veze s novom silom na Kavkazu, Rusijom. Između 1700. i 1800. godine Južni Kavkaz je postao mjesto takmičenja i borbe za prevlast između Rusa, Perzijanaca, Osmanlija i lokalnih gruzijskih vladara. Istočna Gruzija, sastavljena od regije Kartlije i Kahetije, bila je pod iranskim suverenitetom još od potpisivanja mira sa Osmanlijama u Amasiji 1555. godine, a smrću Nadera Šaha 1747. oba ova kraljevstva su se oslobodila i ponovo ujedinila kroz personalnu uniju. Rusija i kraljevina Kartlija Kahetija potpisale su 1783. Georgijevski sporazum, koji je istočnu Gruziju učinio ruskim protektoratom, garantovao njen teritorijalni integritet i nastavak vladajuće dinastije Bagrationi u zamjenu za prerogative u vođenju gruzijskih vanjskih poslova. Uprko svojoj navodnoj posvećenosti odbrani Gruzije, Rusija nije pružila nikakvu pomoć kada su Iranci izvršili invaziju na to područje 1795.
Iako je Rusija pokrenula kaznenu kampanju protiv Perzije 1796. ruske carske vlasti su naknadno prekršile ključne odredbe Georgijevskog ugovora. U decembru 1800. godine ruski car Pavle I na navodni zahtjev gruzijskog kralja Georgija XII potpisao je proglas o inkorporaciji Gruzije, odnosno Kartlije Kahetije, u Rusko carstvo, koji je finaliziran dekretom 1801. godine, ukidajući gruzijsku kraljevsku dinastiju Bagrationi kao i autokefalnost Gruzijske pravoslavne crkve. Od 1803. do 1878. kao rezultat brojnih rusko-osmanskih ratova, nekoliko prethodno izgubljenih teritorija Gruzije, kao što je bila Adžarija, je vraćeno i također uključeno u carstvo. Različite gruzijske etničke grupe su razvile različite stavove prema novim ruskim gospodarima. Oseti su uglavnom podržavali Ruse, koji su im pomagali u borbi protiv komšija. Gruzijci su se u početku protivili direktnoj ruskoj vladavini, ali su se ubrzo pomirili sa situacijom i njihovi lideri su se integrisali u rusko plemstvo. Abhazi su se, kao i njihovi čerkeski rođaci sjevernije, mnogo više protivili ruskoj ekspanziji na Kavkazu. Zbog njihovog otpora i strateškog značaja njihove domovine, ubrzo im je zabranjeno naseljavanje duž obala Crnog mora, što je značajno promijenilo demografiju regije. Iako je to oduvijek bila raznolika regija sa Abhazima koji su živjeli zajedno s Gruzijcima i Grcima, ruska politika učinila je Abhaze manjinom na njihovoj vlastitoj zemlji i ohrabrivala imigraciju drugih etničkih grupa na obalu, uključujući Gruzijce, Ruse i Armene. Do kraja 19. vijeka nezadovoljstvo ruskim vlastima preraslo je u pokret nacionalnog preporoda koji je vodio Ilija Čavčavadze i koji je lobirao za gruzijsku autonomiju. Ruski stisak na Južnom Kavkazu ostao je čvrst do izbijanja Prvog svjetskog rata, koji je 1917. doveo do raspada Ruskog carstva. Uslijedio je brutalni građanski rat, uglavnom između rojalističkog bijelog pokreta i komunističkih boljševika, a ono što je uslijedilo na Kavkazu bio je pravi haos. Tokom Ruske revolucije osnovana je Zakavkazska demokratska federativna republika sa Nikolajem Čeidzeom kao predsjednikom. Federacija se sastojala od 3 države, Gruzije, Armenije i Azerbejdžana, i postojala je od 22. aprila do 28. maja 1918. godine. Kako su Osmanlije napredovale na kavkazske teritorije raspadajućeg Ruskog carstva, ova Zakavkazska republika je ugašena, a Gruzija je proglasila nezavisnost 26. maja 1918. godine. Menševička socijaldemokratska partija Gruzije pobjedila je na parlamentarnim izborima, a njen vođa Noe Žordanija postao je premijer. Njene komšije su odmah osporile njene teritorijalne zahtjeve i 1918. je izbio gruzijsko-armenski rat zbog dijelova spornih provincija između Armenije i Gruzije naseljenih uglavnom Armenima. Zatim su se pojavili unutrašnji sukobi sa Abhazima i Osetima koji su bili nezadovoljni gruzijskom vladavinom. Ovo međutim nije potrajalo dugo jer su se Rusi ubrzo ponovo vratili na Kavkaz. Boljševici i Crvena armija su 1921. napali i pokorili Južni Kavkaz, a Gruzija je uključena u ono što će 1922. postati Sovjetski savez kao Sovjetska socijalistička republika Gruzija. Abhazija je prvo formirana kao nezavisna Sovjetska republika, ali je kasnije svedena na autonomnu republiku unutar Gruzije zajedno sa Adžarijom. Pored njih tu je bila i Južna Osetija, koja je postala takozvana autonomna oblast unutar Gruzije s manje autonomije od prethodne dvije republike. Iako su sve ove granice izgledale jasne na papiru, većina tih područja je bila etnički veoma mješovita. I pored toga, skoro 70 godina to nije bilo toliko važno, jer su sve te regije i republike bile dio Sovjetskog saveza. Josif Staljin, etnički Gruzijac, je postao de facto vođa Sovjetskog saveza 1924. godine i to je ostao sve do svoje smrti 5. marta 1953. A drugi Gruzijci, kao što su bili Lavrentij Berija i Vsevolod Merkulov, također su imali moćne pozicije u sovjetskoj vladi. Staljinova velika čistka između 1936. i 1938. godine dovela je do pogubljenja ili slanja u gulage hiljade gruzijskih disidenata, intelektualaca i drugih pretpostavljenih prijetnji sovjetskoj vlasti.
ozbiljno uništavajući kulturni i intelektualni život ovog naroda. Tokom Drugog svjetskog rata snage osovine su 1942. pokrenule ofanzivu Fall Blau kako bi preuzele kontrolu nad strateškim kavkazskim naftnim poljima i fabrikama municije. Preko 700.000 Gruzijaca, koji su činili oko 20% stanovništva zemlje, borilo se u Crvenoj armiji kako bi odbili osvajače i napredovali prema Berlinu, a procjenjuje se da je njih čak 350.000 ubijeno. Nakon Staljinove smrti, Hruščovljeve čistke dočekane su neredima u Tbilisiju, a sve ovo je kompromitovalo gruzijsku lojalnost Sovjetskom savezu i doprinijelo konsolidaciji gruzijske nacije. Gruzijske demonstracije 1978. zbog pokušaja sovjetske vlade da promijeni ustavni status jezika u Gruziji vidjele su povratak masovnih antisovjetskih protesta. Sa početkom perestrojke 1986. gruzijsko-sovjetsko rukovodstvo pokazalo se toliko nesposobnim da se nosi sa promjenama da je većina Gruzijaca, uključujući i obične komuniste, zaključila da je jedini put naprijed bio raskid sa postojećim sovjetskim sistemom. Krajem 1980. Sovjetski savez je pored velikih ekonomskih problema počeo da se raspada i na talasu nacionalizma, što je posebno bilo izraženo u Gruziji, gdje su održavani masovni protesti na kojima se je tražila nezavisnost od Sovjetskog saveza, a predvodili su im gruzijski nacionalisti Merab Kostava i Zvijad Gamsahurdija. Brutalno gušenje velikih mirnih demonstracija održanih u Tbilisiju od 4. do 9. aprila 1989. od strane sovjetskih snaga pokazalo se kao ključni događaj u diskreditaciji nastavka sovjetske vladavine nad zemljom. U oktobru 1990. održani su prvi višestranački izbori u Sovjetskoj Gruziji, koji su bili prvi višestranački izbori u cijelom Sovjetskom savezu. Tinjajući sporovi unutar dvije gruzijske regije, Abhaziji i Južnoj Osetiji, između lokalnih separatista i gruzijskog stanovništva prerasli su u rasprostranjeno međuetničko naselje, a kasnije i u ratove. U Južnoj Osetiji etnički Oseti su sve više simpatizirali ideju ujedinjenja sa Ruskom republikom Sjevernom Osetijom, umjesto da budu dio Gruzije. To je ubrzo dovelo do neorganizovanog rata u januaru 1991. između gruzijskih naoružanih milicija i osetskih separatista koje su podržavali Rusi. Tokom ovog sukoba živote je izgubilo oko 1000 ljudi, a deseci hiljada bili su raseljeni. Oko 23.000 Gruzijaca pobjeglo je iz Južne Osetije. 9. aprila 1991. neposredno prije raspada Sovjetskog saveza, Vrhovno vijeće Gruzije proglasilo je nezavisnost nakon referenduma održanog 31. marta. Iako je Gruzija 1991. službeno proglasila svoju nezavisnost, jedva da je ličila na zemlju, a novoizabrani predsjednik Gamsahurdija je ubrzo svrgnut u krvavom državnom udaru od decembra 1991. do 6. januara 1992. godine. Zemlja je tada uvučena u teški građanski rat, kada su međuetničko nasilje i separatistički osjećaji izmakli kontroli. Pored rata koji je bio u toku u Južnoj Osetiji, u avgustu 1992. izbio je i krvavi rat u Abhaziji, koji je trajao do septembra 1993. Posljedice istog su bile 30.000 ubijenih i između 230 i 250.000 protjeranih Gruzijaca od strane abhazskih separatista, sjeverno-kavkazskih militanata, uključujući Čečene i nekih elemenata iz ruske vojske koji su bili naklonjeni njihovom cilju i snabdijevali ih oružjem. Do 1994. Gruzija se suočila sa teškom ekonomskom krizom, sa nestašicom hrane, struje, vode i grijanja. Bio je to brutalan građanski rat tokom kojeg je lokalno stanovništvo, bez obzira na etničku pripadnost, najviše patilo. Oba rata su završila ruskim prekidima vatre i uvođenjem ruskih mirovnih snaga na područje. I Južna Osetija i Abhazija su de facto ostale pod kontrolom separatista, dok je Gruzija još uvijek kontrolisala neke dijelove spornih regija i tvrdila da su to njene teritorije. Pod bivšim sovjetskim ministrom vanjskih poslova Eduardom Ševardnadzeom, koji je imao rusku podršku, Gruzija se polako stabilizovala. U Južnoj Osetiji Gruzijci i Oseti su ponovo prelazili de facto granice i počeli se sastajati i poslovati na novo uspostavljenom crnom tržištu.
Nestabilni mir se također vratio u Abhaziju, ali je ova republika bila mnogo izoliranija jer su sankcije protiv nje uvele i Gruzija i Rusija. Neki su u Gruziji tražili još bliže veze sa Rusijom, ali su mnogi također vidjeli spas u okretanju ka zapadu i pridruživanju NATO savezu. Do ovog trenutka situacija u Gruziji se činila veoma teškom, ali ne i nemogućom za rješavanje, jer su i ruska i gruzijska vlada bile zainteresovane za pronalaženje rješenja. Međutim, 2000-te su uništile takve nade. – 2000. godine u Rusiji je za novog predsjednika izabran Vladimir Putin, koji je počeo aktivno podržavati dvije separatističke regije, te je počeo vršiti veći pritisak na Gruziju da se odmakne od izgradnje jačih veza sa Sjedinjenim državama i NATO savezom. Zatim se u novembru 2003. dogodila revolucija ruža u Gruziji, u kojoj je proruski predsjednik Ševardnadze svrgnut od strane popularnog demokratskog i nacionalističkog pokreta, na čijem čelu se nalazio prozapadnjak Mihail Sakašvili. Ova 20-dnevna revolucija ili manje više državni udar bila je potpomognuta i djelomično organizovana od strane Sjedinjenih država. Nova vlast je na čelu sa novim predsjednikom Sakašvilijem ubrzo pokrenula niz reformi za jačanje vojnih i ekonomskih kapaciteta zemlje i za preusmjeravanje vanjske politike prema zapadu. Promijenjena je nacionalna zastava kako bi podsjećala na zastavu srednjovjekovne kraljevine Gruzije, to je djelomično simboliziralo cilj ponovnog uspostavljanja gruzijskog teritorijalnog integriteta. Ali pregovori za vraćanje Abhazije i Južne Osetije pod gruzijsku kontrolu nisu vodili nigdje. Također, napori nove vlade da ponovo uspostavi kontrolu i gruzijsku vlast u jugozapadnoj autonomnoj republici Adžari sa velikom populacijom etničkih gruzijskih muslimana doveli su do velike krize 2004. godine. Ova republika je održavala tjesne veze s Rusijom, a lokalni moćnik Aslan Abashidze, koji je bio na čelu vlade Adžari od 1991. do 2004. godine, dopustio je Rusima 1994. da smjeste vojnu bazu u Batumi. 2004. godine došlo je do demonstracija vojne intervencije centralne vlasti iz Tbilisija, a Abashidze je pobjegao u Moskvu. Regija je zadržala autonomiju, sjedište Ustavnog suda je iz Tbilisija preseljeno u Batumi, a ruske vojne baze u Batumiju i Ahalkalakiju su, nakon potpisanog bilateralnog sporazuma između Rusije i Gruzije 2005. godine, vraćene Gruziji 2007. Međutim, Rusi se nisu povukli iz baze u Gudauti u Abhaziji. Sakašvili je predložio stvaranje nove ujedinjene Gruzije, uključujući i Abhaziju i Južnu Osetiju, ali je lider Južne Osetije Eduard Kokoiti odbio tu mogućnost. Razni nasilni incidenti između Abhazije, Južne Osetije i Gruzije su se konstantno dešavali u narednom periodu. Izgradnja i jačanje nacionalnih osjećaja širom Gruzije i ruska podrška separatistima sa subvencijama i davanjem ruskih pasoša mnogim stanovnicima Abhazije i Južne Osetije, to je kasnije korišteno kao opravdanje za rusku invaziju na Gruziju, ostavili su malo prostora za bilo kakav kompromis. Stvari su izgledale sumorno, a onda 2008. godine dva vanjska događaja postavila su pozornicu za eskalaciju događaja u Gruziji. Prvo, jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova od Srbije u februaru 2008. godine, koje su brzo priznale mnoge zapadne zemlje i njihovi saveznici. U Abhaziji i Južnoj Osetiji ovo je viđeno kao potvrda da je odcepljenje bez odobrenja matične države veoma moguće. I to je razbjesnilo rusku vladu koja je tada tvrdila da može priznati Abhaziju i Južnu Osetiju na istoj osnovi. I drugo, samit NATO saveza u Bukureštu u aprilu 2008. godine, koji je završio službenom izjavom da su i Gruzija i Ukrajina dobrodošle da se pridruže savezu, nešto što su Rusi nazvali crvenom linijom. Sve ovo je doprinijelo eskalaciji i dovelo do rata u avgustu 2008. godine, koji je počeo u Južnoj Osetiji nakon mjeseci nasilnih incidenata. Avgusta 2008. došlo je do eksplozije bombe koja je ciljala kamion koji je prevozio gruzijske mirovne snage u blizini grada Tshinvalija, ranivši 5 gruzijskih vojnika. Južni Oseti su bili odgovorni za posticanje ovog incidenta koji je označio početak neprijateljstva i rusko-gruzijske diplomatske krize. Nakon eksplozije bombe, gruzijski snajperisti su ubili 4 južnoosetskih milicionera.
Zatim su južnoosetski separatisti počeli granatirati gruzijska sela, a Gruzijci su uzvraćali vatru. 3. avgusta 2008. ruski zamjenik ministra odbrane se sastao sa separatistima i naredio evakuaciju osetskih žena i djece u Rusiju. Oko 20.000 ljudi je evakuisano i već su počeli izvještaji o tome kako je ruska vojska mobilisana kako bi zaštitila svoje građane. Rat je bio na horizontu. Malo prije ponoći 6. avgusta 2008. Gruzijci su primili obavijest da ruski bataljoni ulaze u državu te su odgovorili tako što su izvršili napad na Južnu Osetiju teškom artiljerijom. Gruzijske snage su se približavale Cinvaliju s namjerom da se zauzmu sela i brda izvan grada, a zatim da krenu naprijed kako bi zauzeli ključne tačke, most Gupta i tunel Roki, kuda su ruske snage trebale ući u sami grad. Ubrzo su izbile borbe sa lokalnim Osetima i ruskim mirovnim snagama, a nakon 2 sata vatre gruzijske snage od oko 1500 ljudi su se uspjele probiti do samog centra Cinvalija. Rusija je tada tvrdila da Gruzija vrši agresiju i genocid na stanovnicima Južne Osetije i da je cilj da se uspostavi mir u konfliktnom području. Ujutro 8. avgusta nekoliko ruskih borbenih aviona je ušlo u gruzijski zračni prostor i bombardovalo razne mete u distriktu Gori. Većina malog ratnog vazduhoplovstva Gruzije bilo je uništeno u brzom ruskom aviobombardovanju, te je Rusija ostvarila prevlast nad gruzijskim nebom već tokom prvog dana, iako je bilo nekoliko oborenih ruskih aviona. Do tada su ruski tenkovi već opkolili grad i započeli napad na gruzijske snage sa distance, što je natjeralo Gruzijce da se povuku iz centra grada. Rusi su ispalili rakete na grad Boržomi i bombardovali grad Gori. Ubijeno je 60 civila i uništeno nekoliko zgrada i škola. Bombardovan je glavni grad Tbilisi i naftovod koji prolazi kroz ovo područje, krucijalni dio gruzijske naftne ekonomije. Do jutra 10. avgusta ruska vojska je zauzela Cinvalija, a Gruzijci su se službeno povlačili iz Južne Osetije. Gruzijski predsjednik Sakašvili proglasio je prekid vatre. U međuvremenu na gruzijskoj zapadnoj obali 13 brodova ruske mornarice je stiglo i započelo napad na lučki grad Poti. Nakon što su zauzeli luku, Rusi su pružili pomoć abhazskim separatistima koji su 9. avgusta započeli borbu protiv gruzijskih snaga u Klisuri Kodori. Gruzijci su bili primorani da se povuku, a ruski padobranci su okupirali gradove Zugdidi i Senaki, te su započeli sa uništavanjem vojnih baza u zapadnoj Gruziji. Nakon što su gruzijske snage napustile regiju, Abhazija je proglasila pobjedu i ucrtala nove granice dublje na jug, koje su uključivale hidroelektranu na rijeci Inguriji. 11. avgusta gruzijske snage su se u potpunosti povukle iz Južne Osetije. Ovo je trebao biti posljednji dan borbi jer je potpuni prekid vatre bio dogovoren između obje zaraćene strane uz posredovanje francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija. Čak i 12. avgusta, koji je bio rok za prekid vatre, Gori je bio bombardovan. Tog dana je ubijeno 8, a ranjeno 30 ljudi. Rusi su zauzeli Gori i nastavili marširati dalje na jug prema glavnom gradu Tbilisiju. Ruska 58. armija je bila samo 40 km od Tbilisija kada je primila naređenja da stane. Do 13. avgusta borbe su prestale. Tadašnji ruski predsjednik Medvedev je obznanio da će ruske snage započeti sa povlačenjem iz zemlje, što je trajalo oko mjesec dana. Na kraju, tokom 5-dnevnog rata, ubijeno je 180 gruzijskih vojnika i preko 1000 je ranjeno, dok je živote izgubilo 65 ruskih vojnika i oko 300 je ranjeno. Južna Osetija je izgubila oko 100 ljudi, a ranjeno je njih oko 60. Odmah nakon rata Gruzija je izgubila i posljednje teritorije koje je još uvijek kontrolisala u spornim regijama, dok je Rusija službeno priznala i Abhaziju i Južnu Osetiju kao nezavisne države, označavajući tako kraj službenih diplomatskih odnosa između Rusije i Gruzije. Ova odluka je naišla na protivljenje većine zemalja u svijetu i do danas ove regije kao nezavisne su priznate samo od par država. Na kraju, nebitno čija je krivica za početak ovog rata, uvijek najviše pate obični građani. U Južnoj Osetiji i Gruziji ubijeno je oko 600 civila, a ranjeno njih 800, te je više od 192.000 osoba raseljeno iz svojih domova.
Od toga 30.000 Oseta je izbjeglo iz Južne Osetije u Rusiju i oko 15.000 Gruzijaca je izbjeglo iz Južne Osetije u Gruziju. Nakon rata 2008. vladajuća stranka predsjednika Sakašvilija, Ujedinjeni nacionalni pokret, je izgubila parlamentarne izbore 2012. godine, koje je osvojila šestostranačka koalicija predvođena novoosnovanom strankom Gruzijski san, na čijem čelu se nalazio najbogatiji Gruzijac Bidzina Ivanišvili, koji je postao novi premijer Gruzije. Nakon godinu dana teške kohabitacije između Sakašvilija i Ivanišvilija, na predsjedničkim izborima 2013. pobjedu je odnio Giorgi Margvelašvili iz stranke Gruzijski san, okončavajući tako skoro 10-godišnju predsjedničku vladavinu Mihaila Sakašvilija. Sakašvili je ubrzo napustio zemlju, dobio ukrajinsko državljanstvo i od 2015. do 2016. godine obavljao dužnost guvernera Ukrajinske Odeske oblasti. 2018. je u Gruziji u odsustvu osuđen za korupciju i zloupotrebu položaja, što je on negirao. Budućnost regije je i dalje neizvjesna. Gruzija i dalje tvrdi da su Abhazija i Južna Osetija njene teritorije i to se uskoro neće promijeniti, dok je de facto nezavisnost i postojanje fizičkih granica ovih samoproglašenih republika jednostavno realnost. Tenzije su i dalje visoke, a gruzijske ambicije da se pridruži Zapadu, kako Evropskoj uniji, tako i NATO, će sigurno biti veliki izazov sa ogromnim preprekama. Granica Južne Osetije se i dalje nastavlja širiti prema jugu na dnevnoj bazi i sada pokriva dio naftovoda, što znači da se sada veliki dio gruzijske ekonomije nalazi u ruskoj milosti. Međutim, stvari izgledaju malo drugačije u drugim područjima, a posebno u ekonomiji. Nakon rata obje zemlje su u početku uvele sankcije jedna protiv druge, ali su one postepeno ukinute nekoliko godina kasnije. Njihovo obnovljeno ekonomsko partnerstvo je od tada postalo prilično važno za obje zemlje. Za Gruziju Rusija je drugi najveći ekonomski partner, a Rusi čine značajan dio turista u ovoj zemlji. Za Rusiju gruzijski proizvodi poput vina i sira su vrlo traženi, dok je trgovina s Gruzijom općenito postala važan način za Rusiju da zaobiđe neke zapadne sankcije, budući da je Gruzija odbila nametnuti sankcije Rusiji, iako je osudila njen napad na Ukrajinu. Osim toga, Gruzija je odbila poslati bilo kakav oblik vojne pomoći Ukrajini uprkos sve većem pritisku. To samo pokazuje koliko je u stvarnosti složena situacija u Gruziji. Hoćemo li ikada vidjeti napredak na ovom području i kakva je sudbina Gruzije i njenih separatističkih regija, ostaje da vidimo, a u narednim godinama samo se možemo nadati da će na snazi ostati prekid vatre i šta god bude konačno rješenje da neće koštati više nevinih života. Ukoliko vam se svidio ovaj video, molimo vas da ostavite like i komentar i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednoj epizodi i lijep pozdrav svima!